kalau bab lain Jojo tak tahu, Jojo tak nak komen pasal bab-bab lain lah. Tapi kalau bila masuk bab Muay Thai ni, Jojo rasa Jojo dengan family Jojo, dengan orang-orang yang Jojo kenal, yang ada dalam community Muay Thai, yang ada dalam sukan ni sejak lama sebelum banyak pempengaruh influencer selebriti masuk sebelum ni, Jojo memang sentiasa mengalu-alukan orang untuk masuk dalam sukan ni. Jojo selalu cakap kalau nak masuk, join. Tetapi bila kita masuk dalam sukan orang, masuk dalam the same thing, kalau Jojo nak pergi menyanyi ke, Jojo nak pergi berlakon ke, kita kena jaga adab lah. Masuk tempat orang, bawa otak bukan pisau. Betul tak? So Jojo just tegur je lah, And Jojo just tak suka tengok sukan yang Jojo nak naikkan di misrepresentation, so of course kalau orang buat salah kita tegur, and Jojo just stay in my lane. Kalau bab lain, bab menyanyi ke, Jojo tak nak masuk lah. Kalau dia ada buat benda-benda lain, Jojo tak tahulah. Tapi kalau bab Muay Thai ni, Jojo tahu sangat lah. So itu sajalah. Orang memang berdamai. Kalau you guys kena tengok, kalau dia masih buat macam tu, kita orang memang takkan berdamai lah. Tapi kalau dia dah okay, then kita no problem. Of course, sebelum kita orang bawa ke social media, kita memang nak berdamai. Tetapi bila itulah, banyaklah benda-benda lain sebelum tu. So kita just buat apa yang kita rasa betul lah.